Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Kaya kayungan, ngayon dong iti pagmasusyan tayo, ing solemnidad ng kabanal-banalan na puso ng Jesus. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Mark Anthony M. Torre Carrion, ating kayabe ng pari. Kilagin ng iba ang paninganak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin, Mayapayabag po kaya kayo nga. mayapayabak po among. Ngeni pong aldong iti, pagmasusyantaya ing solemnidad ning kabanal-banalan na puso ng Jesus. Nung rin po, king pamipakit na king alanganga ng lugod dinawon ne, ing mabilog ng sarili para kaya katamungan at ini po ing kaya katamong pialimbawanan ang timbiyata mo bilang Kristiyano. At ang timurin po, pangadita larembalang metong king pamipabanal ay tilalong-lalo na po ikaming pari. Sisantala pangin din kaya katamong kasalanan, bang maging karapat dapat na magmasusi karing banal a misteryo. Ginong Jesus, babangon mo kami king bayong biye, Ginong pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, patawaran mo rin kaya kaming kasalanan.
Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pakanan mo kami king kang katawan at daya, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, magtamasa kami karingkalam ning lugod at tinggap, ing sisibol king puso ng Jesus sa kekang anak. Ibuklat mo saring puso miban, makapakirake kami king kayang biye. At isundo mo kaya sanang panwanan king kayang lugod. Itinganaduan mi, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ama bibi at mag-ari, kambe mo at ning banalay Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning propeta Hosea. Liguran ke ing Israel, kanitang anak yapang malati, at manibat king Ehipto, inaos kuneng anako. Makanyan man, ako ing tinuro king Israel, ban mabiyasayang lumakad. Kimunan ke karingka kong takde, makanyan man, era pepakundanganan, ing ingat adepat ko karelangan. Linapit ko la kanako, king mitmong lugod at pakamal. Kinwa ko la at linapit king salo ko, dinukuko ban pakanan ko la, ena ipaintulot ning puso ko iti, tutong masapsap ing lugod ko keka. Era ka parusan king mua ko, eko ne miyuman sintangan pa ing Israel. Uling ako, Diyos ko, at eko tao, ako ing banal,
at yuko libutad yu. Era kayo datangan king muako. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Matula kong sakong danom kareng sibol ning kaligtasan. Matula kung saklong danong karing sibol ning kaligtasan. In Diyos, ya intalapagligtas ko, ya ingkakong panaligan, at ala na akong pitakutan pa. Durinan na akong upaya at sikanan, ya ingkanakong kaligtasan. Nung makananong makayibiyatula in danom king mau, makanyan lang tumula ring memalen ng Diyos, potang iligtas nala. Matula kung saklong danong karing sibol ning kaligtasan. Pasalamat ko king Ginoo, maus ko king kayang lagyo. Ibalitayo karing sablang bansa, indepat na, ipamalitayo bang may parangal yang ilagyo na. Matula kung saklong danong karing sibol ning kaligtasan. Dalit ko king Ginoo, uli ning mangayap adepat na, pabustan yung iting balita, miras ka rin sablang bansa. Pabustan niya imbalang metong kisyon, kulisak niya at dalit, uling marangal niya, imbanal ng Diyos ng Israel, at manukdangan niya, busal din kayang memalen. Matula kung saklong danong karing sibol ning kaligtasan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karintao, Efeso. Ako impe kamababang dili uri karing pinili ning Diyos. Makanyan man, pigkalob na ning Diyos kanako ing obrang iti, ing ipanaral ko karing pagano, ing mayap a balita, tungkol king ang alang angganang kanuanan, amalyaring atagpuan kang Kristo at ipalino ing sablang bage nung makanano ng depatan ng Diyos ing lihim ng kapagnasan. Maluat na namuring lilihim iti ning Diyos amiglalang king sablang bage banking kapamilatan ng iglesia mipakilalangin ni karing pamuntok at karing kayupayan karing banwa ing alanganggang kabyas na ng Diyos, ami pabalo, king miyaya liwang aske. Makayagpang iti, king alangangganang parasan, akeya namang tiparan kang Kristo Jesus, ake katamong Ginoo. Uli na ning pangayagom tamo at pamanalig keya, timawa tamot panatagalog, makalapit king Diyos. Uli niting sangkan, sisiklod ko arapaning igpa, apani bataning lagyong igpa, kimbalang pamilya, king banwa at tiyato. Ipanalangin ko keya, agpangking maragul ng kalam, king pasik na nga na imbiyeng espiritual, king kapamilataning keyang espiritu. Manoknangan niya sa Ikristo karing kaya kayong puso, king kapamilatan ng kaya kayong pamanalig kaya, banking kapag king pamagyamutyo at pamanalumpakan, king matibe lugod, malyari yung aintindyan, kambera ding pinili ng Diyos, nung nuan tidegulan in lugod ng Kristo. At kailangan at akilala yu sana ing lugod, aena abot ipamasala ning kaisipan, ban mikatumuan kayong lubos, king sablang ganap, ayatyu king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ligura na katang minuna ning Diyos at tinubod ne ingkay ang anak, bang manatbus king kasalanan tamo. Ingino manatili kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. Pamamasa king mayap a balita ag pangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Aldo na ning pamagsadya kanita. Ban ela manatili king krus ding bangke king aldo na ning sabat. Ing sabat ay ita kapag masusyan niyang karaniwan. Inawad da ring Hudyo kang Pilato king pakyandala puad ding mi paku king krus. Inya dinatang laring sundalos at pikli dala ring puadda retang adwang kayagnanang mi pakong Jesus. Dapot inyang linapit la kang Jesus, erala pikli ding puadna, uling ikit dang metene. Dapot tindus de katalindikingan ning metong karing sundalos at biglang linwal ing daya ampong danum. In manakit kaniti yung patutu. Tutuing sasabiyana at baluna king katutuan in sasabiyana ban maniwala kayo. May palyari iti ban matupad ing sasabiyana ning kasulatan. May tungman karing butol na alang may pakli. At sasabiyana naman ning aliwang kasulatan. Tangalande ring tao itang tindusda. In mayap a balita ning kakatam kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pasibayo po, maya payabak kaya kayo nga. Maya payabak po. Morning po. I think it's proper and right for this celebration to get a little catechesis, ne? Nung nanuya ba ing kakatamong pagselebran o pagmasusyan ngening aldong ITN. Fortunately, nandun pong ganing aldo, kabang mamasa ko king GC mideng pari at impong migpost basic catechism king solemnidad na po ning sagrado o kabanal-banala puso ng Jesus. So, what is this celebration all about? Patungkol ya puno ka rin in kakatamong celebration. So, basically, it's the celebration of the physical heart of Jesus, symbolic of His divine love for humanity. Patungkol ya po ini, literal king puso ng Jesus. At balutan naman po, kalupataya anting tao, liban king pamikasala o kasalanan. That's why, malapit yarin po ini king kakatamong biye. We are not foreign from it, of this celebration. Malino yung kakatamo uling kalupatamo atin yang puso ingginong Heso Kristo, a human and divine heart. Kapilan niya po mig-umpisa o migmula ing devotion IT. Even around 1672, this was introduced already, the devotion to the Sacred Heart. Ne? But in 1673, the famous Saint Margaret Mary
alakokwe, ne, pepakitya, there was a vision of the Sacred Heart of Jesus. And then around 1856, karinya pa mo may recognize as a universal celebration ng mabilog Santa Iglesia. So, 19th, 18th, 19th century. But even before that, kakaluguran kong kapatad, kailangan o pigmasusyan na nening mabilog aketawan, ing kabanal-banalan a puso na ning Ginong Heso Kristo. What is the relevance of this devotion para kay katamongan po? Mibalik tamo king puso ng Jesus. Ne? That like as we have, Jesus has also a heart. Pero aliwaya po ing pusong pepakit na kay katamo. Bakit? King kay katamong ebanghelyo, dimdam tamo, nung makalano din, tindus ing tagilira na ning Ginoong Heso Kristo. At nano po kano ing linwal, daya at danum. Ing pamag, that's piercing from on the side of our Lord Jesus Christ. Symbolically, ne, it's also piercing Him with our sins. But fortunately, ne, kakaluguran kong kapatad, agyang we are piercing Jesus with our sins, na ano po ing linwal na para kay katamo. E po pa maghiganti, emwa, pero ing alanganga ng kalam. As ne po kasanting ing simbol na ning danum at ning daya. Bakit? Mumunan dili, danum. Nano yung buri ng sabyan ning danum king kay katamong kasalpantayanan. Symbolically, it presents to us the sacrament of baptism. Naking katamo pong binyag, ing mumunang sakramentong tanggapanan ning metong nga Kristiyano, nano po intinggab tamo, alanganggang biye. At antimo rin po, ing daya alinwalgeya, pamisundo ning grasan tinggap tamo inyang binyag, kapamilatan na po ning sakramento ning banal a Eucharistia. And I think this is very proper to celebrate, ne, last Sunday, yan po yung pigmasusyan tamo, ne? Corpus Christi Sunday. Paganaka na agyan libutad ning kakatamo pun tuki-tuki at mayayaring pamanasakit kimpuso na ning Ginong Heso Kristo. Ing babalik na po kakatamo, yapin ing alanganggang lugod with all the sinfulness that we committed as humanity, na ano po, in return, we are receiving the divine and infinite love of God. Nung ka rin po, yan ing panagkat na kaya katamo, itamo rin po, kakaluguran kong kapatad, tuki-tuki lareng mga sakit at tanggapan tamo kareng aliwa. Miyayaliwang pamanasakit, ing darap tandareng tao kaya katamo. Ale, maralas po ngeni, depatan mo na yung mayap na nung ibalik na keka. Pasalamat ka nung mayap. Pero tamo po, we cannot deny that people, pierce our side, but the totality of our life as well. Pero kalupa na po sana ng Ginong Heso Kristo, king kabanal-banalan na puso, ing ibalik tamo po karela, yapin ing grasya, bangkanita, makapagbayo la pa, king karelang biye. And I think, ini po ing maging dalan bangkanita, apagtagumpentaya, the mission of this celebration is for all our sanctification. Nandin po, kalub ko, may nga pakirot ko tsuyamong, palo ko ako ing magsentro o maka-assign ngeni. And then I was reminded that today is also a celebration of the sanctification. Itamongan pong bininyagan, lalong-lalo na po ikami, pangadiyo kami po, ikaming pari, who minister the sacrament of baptism, the sacrament of the Holy Eucharist. Ban kanita, apayabot ing lugod at ing kalam na ning Diyos, king tao. At ini po sana yung parati tamong panikwanan. Emong ening aldongay ti,
not only this first Friday of the month of June on the solemnity of the most sacred heart of Jesus, but every day, my dear brothers and sisters, kalupa na ning Ginong Heso Kristo, ami dawon king puso na at king kayam bieban kanita tanggapan tamo, ingalanganga ng lugod, marapat mo rin po sana, yaning kaya katamong gagawan king bie. At po tangagawa tamo po ita, we are responding to the mission of this celebration. Ing pami pabanal ning meto ketawan. Kabanal-banalan na puso na ning Ginong Jesus, pakaluluan mo kami. Talagad tamo po. At ngeni ipasyagtaya kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepay tasya banwa, makaluklok wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye, ang pong menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Pakamalan kong kapatad, manalangin tamo king iba, ning pakalulu at king Dios ning sablang pamamatula, amibuklat para kay katamo king puso ng Jesus, karing alanganggang pibandyan ning lugod. At nga tamo pong manalangin, puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para kimbanalay pa, para kareng obispo at ding sablang pastol ding kaladwa. Masigasiglasan ang magobra, para kimpagaryan ng Diyos, ketiking yato, kambening margul, alugod at lubusan na pamagtagulaling, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para kareng sablang pari at para kareng sablang reliyoso, ikonsagrara na sanang kapilugan dambi kay sagradong puso ng Jesus, in sentro ng dibinong lugod, ang katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para kareng kaya katamong pamilya, bangding sablarang galame, akwarang atalos si lugod ng Jesus, kimbalang metong, karela at mibiyabela kintunay lugod, at pamanatindi king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para kay katamongan makatipon keti, kilugod ng Jesus, batamong akamtan ng tetagan sumisi, kareng kay katamong kasalanan, at akit tilugod, bangawan kapamayaran, para kareng palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Ngini adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Oy paming at subanwa, sinugat miying puso ng Jesus sa kekang anak, dapat pagdala na keng kapatawaran at grasya. Saupan mo kaming patutu, king pasalamat ming lugod, at gawang kapamayaran, para garing kaming kasalanan, kapamilatanam, ning puso ng Jesus, ay anak mo, at kinumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong dawon matanggap ya arapanin Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligayan ng kielagyu. King kiyakatami ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, Ginoo, lawan may puso ng Kristong kekanganak amit mong lugod kaya kami, king ulining kayan lugod. Tanggapan me iting Eucharistia at patawaran mo laring kaya kaming kasalanan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. Iyat nayo laring puso yu. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan na kamparati at numan ka rin o iba. Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi, ing lugod na, dakilaya, ing meging dalan para idawon na ing kayang sarili, alang-alang king kaligtasan mi inya, mitas yang makapako king krus, iba't kintagilira ng metandus, king sundang minagos ing daya at danum at kapamilatanan niti may yaninagya ing kekang iglesia. Iglesia mo, yapining meto yato at tinanggap king puso ning kekang anak. Pusong pagsakdalan daring tao paulining lugod na. Ulinita kambering kororing sablang angeles karin banwa. Daralit ming kekan ligaya layon makiabe, kingalantok ng dang pamamiye kapurian kekat, ngamingan kakanta. Banalming iba, karapat dapat nakampuryan ning mento yato uling king kapamilataning kakanganak Yeso Kristong ginumi at king kayo payaning banalay espiritu. Dininan mong biyat kabanalan ning sabla, alakan tuk ng mamaus king kakambalayan ban manibat king kayaslag ning aldo ang kaking kayalbog na ing dalise dawon, miyampang yabilang kapanyamban king lagyo mo ipa pagamwa mumi ing pabanalan mo la king espiritu mo reting ayin adaralamit darawon keka ban maging katawan at daya na ning kakanganak Yeso Kristong ginumi a minutos kekami ban pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya kinwaning tinape pepasalamatan agkat pinuri piraso ne at binyene karing kayan disipulo nga na tanggapan yeti kongan at kananye itiyeng kanakong katawan amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis pasibaying pepasalamatan at pinuri at binyene karing kayan disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at minum ko kaniti iting kalis ning kanakundaya ing daya ning bayo talanganggang tipanamibu para ke kayo para karing sabla manketa mi patawaran la ring kasalanan dapta niya iti yanting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi kamatayan ing kakanganak, ameng abos kaya kami ing kayang maligayang pamanyibling mebyet ing pamaitas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo inyaдаrawon mi yakeka bilang kapasalamatan iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan me ing iyayin ing kakang Santa Iglesia at lawan me ing midawon king sarili na, paulining kamatayan ay ikwana kaming sinutkeka, pagkalamuking ikaming misulusuloking kayang katawan at daya, mikatman kami king banalay espiritu at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay lananggang daon keka at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang santo. Muna kambe ng Maria, kapilanman Birhen ay induning Diyos, kambering nuan ay apostol at maligayang martires, arantimurin, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat king arapan mo. Igpa, itisa ng ayining pangasut mikeka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasignangan may kasalpantayanan at lugod ingke kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe kete king yato, kambening kayang talasuyo, i Papa Francisco, ingke kaming obispo, i Florentino, at ingke kaming obispo emerito, i Pasiano, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, at ding religyoso at religyosa, ding sablang diakono, at ding mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Antimurin pangadimila, ring eganaganang mag-birthday ngeni, lalong-lalo na Sister Nitz, igpa pakiramdaman mong mipnong pakalulu ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak nula paman makasawot. Ganakan mula naman ding kapatid ming mayang nabiye at ding sablang keka may matula at may muna ketiking yatu. Malugod mo sa nang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking ulina, pagkalumuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya o Diyos, ibang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan, at ligaya manggaman king alanganga. Mitmong kapanaligan king ginutamo mawustangan kaya.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawun mi, ban king kasawpaning kakang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manayanaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiye ko kaya kayo emo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan, nalawan mo, ing kasalpantayanan, ding kaya kang iglesia at pamayapan, may pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilanman, kaya kayo. At kaya kan timurin. Yan po ipagalob tamo, ing kapayapan king metong at metong kapayapan po. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawos king apunan ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming miglalang katman mo kesanang lugod niting sakramento. Ilapit na kami kang Kristong kekanganak at saupa na kaming makakilala kaya karing kaparaming tao. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimo rin. At bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayan Diyos, kilagyo ning iba, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine, o may king kapayapan at lugod, king sagradong puso ng Jesus. Salamat, King Diyos. Nagrasa nga daw po kaya kayungan.